Kulova TV, please subscribe. Right-ke ngane zakwethu kade yacinana laphana kwiGulva TV onibingelelayo mathinta wacebisa intombi zamshalaza kwazi umshara abadala zamqoma sangoma science ikhoma mfuna nafica social natshela umntana omntwana kubona nankomo bakutshala wena lwazi usuku lakho lokuqala la mntana sekhaya ngicela usubscribe wenze okulungile ukuze nangelanga uzokwazi uphinde ubona ama-video ethu ngaphansi kwama-content amaningi iGulva TV. Right ngane ukuthi laphana umthandeni useveze uzakwabo okuyimeneja yakhe laphana uSimphiwe Masondo emveza namatruck uthena uyelo uMasondo ama-truck afa njalo. Ake sibheke impala laphana sibone ukuthi ibukeka kanjani. Ngale nkathi abanye besethuka abanye belandela ngemuva begijimisana nempilo yami bengigonkotha mina ngenza izinto zami ezinengqondo ngivale umlomo nginethula nalithi lagelisha lensizwa engisebenza nayo udengezi Simphiwe Masondo. Nguye lo uMasondo wama-truck bedume ngokufa njalo ngolwesihlanu kuthiwa ayasabatha. Sekuzoba yiphupho konke lokho manje eplazini. Isandla seGcokama sethinta siyabusisa Zwana nami nkunzi khona uzoba nenhlahla style nemali kuzoyzela. Nguye lo kuningi okuhle isiza nakhe including namathuba omsebenzi sizowavula ukuqashela bonke abantu bayake kusethuka imizamo yethu emihle bakithi. Bongisani udengezi bafowethu nilale kahle emakhaya nithandwa yimina umfana omuhle onenhliziyo enhle. Yiwo-ke la amazwi ashiwo iGcokama Elisha emva kokuba evezele zathombe benoSimphiwe Masondo kwi-truck elibukeka lifika lilisha kubona ihayino okukhombisa ukuthi bebesalitesta bebesalizwa laphana. Ngane kwethu-ke cela ukuthi uma usuku lakho lokuqala ula kanti ubuqala futhi ukubona le channel usubscribe okunye sobuye sixoxe ngendlela mina sengiphuma kanje.